See, I'm getting better. I did it. Being in the better story for a better. If it's better, brother, come and spin it. But you only got a penny and I got it for my niggas. Better if I get something worth a penny, I can invest and I'll be the best investment. Da ste ljudi, evo nas ponovo u novoj epizodi. Danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Meni se izbrisao Minecraft pa sam ga instalirao nekih 4 sata. Već sam ga iz svog sistema, nema što nisam radio. I uzeo sam mapu od Ducky MC, ovo ostrvo. Pa ajde, možemo da krenemo sa svojim preživljanjem. Uzet ćemo, samo ćemo ovo sve. Pa, ajde krenemo. Ali dok ne ubijemo Enders moja, brate. Enders moja dok ne ubijemo verzije 1.8, a može 1.9, ja tam ne nosim 8. I kao što znate, ja uvijek stavim mirno prvih koliko i 2-3 epizode da budemo mirno. Tek krećemo. Preživljavanje koje sam snimala, izbrisala sam sve, znači bukvalno sve. Ali mislim da ovdje ćemo svašta nešto raditi. Pravit ćemo mod farme, ono koji sam pokazao. Sakopit ću cobblestone i svašta nešto. Još jedno čekam, samo da ne udarim vuka. U stvari, gledajte, Ducky MC je rekao da tu ima jedno drvo, ali je također napomenuo da ćete da bude više drvala. Ja cakop malo više, zato go sam nekako, kažem, nisam dobar. Eto ka. Opa, smo zakupili nešto. Imam stone pick, to je dobro. Čekaj smo da bude često. Napravit ćemo razne farme, razne farme, ne znam, ćemo automatski. Ja imam dvije sad idije. Postavit ćemo, napravit ćemo farme, drveće, mislim ne ono automatsku farmu, nešto. Automatsku farmu, ali ja ću između epizoda napraviti onu farmu, samo ću vam zadnji dio da snimam. Hajde mogu da bude rutnik, ne hoćeš napraviti nešto. Nema tamo end. Portal. Sad možemo voditi napraviti. Ako budem što po epizodi, to znači da moram ići dole. Stop. Opcija. Dešavanje. Stop. Snimam svjetlo da ne moram bakli. Samo da palim. I evo naš prvi iron. Prvi. Ugalj. Niko ima iron. Dođemo kasnije. Ovaj. Ja ću skupljati kamen i onda praviti mogu farmu.
između epizoda i onda ću ga napraviti epizodu kako mu farma. Da mu farma je mnogo korisna. Ako budete željeli, mogu vam pokazati kako se pravi. Jeste vidjeli, znači nisam pokazao, ali vidite da ne mogu kucati kamen ovdje. Gameno mode 1. Evo, vi nemate dozvolu za ovu komodu. Vidite da ne mogu da uzmem ništa iz game moda. Da ne bude ti uzmaš iz game moda sve. Ja ću staviti nekih znači napraviti onda između epizoda ću izmenjati. Znači mnogo stvari. Koliko je... Eto ga, sad furnace, peću ću da napravim. Ono Sky Wars isto preposti jaskup se snimljući propeli. Onako, ali našao sam onaj server za Sky Wars. Za Sky Wars sam našao server. Za Beat Metal i za OPUHC. OPUHC da nešto hoće. Ajde da ne trošim džaba. Ne da trošim, da ne koristim džaba. Ilustrani pik, uzmijate lijepo tu. Skopim furnace. Nije lijepo ovo. Uzmem lijepo ovo i samo ovako. Hopa. Znači sve ono što sam snimao, imam 2 servera. Nešto malo se epizoda bliži kraju. Žao sad neki materijal. A sad sam se kako se kasnije Optifine. Da ne piše visine uživati. Imam blage razine. Piše visine. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidla, ja ću manjati. U drugom ludniku napraćamo drugim neki sečipetka. Izbavljat ću, ja mislim, neke dijamante, nešto golda, nešto metala. I naravno puno cobblestone. Ja ću ići kopat nekih 12 takova cobblestone. Zašto 12?
nije puno i protivnika još ne zadovoljno. Već samo od njoj potrošim stak više. Posle blokove. Eto, isključujem se snimanje, vidite. Rekao sam 10 minuti i ovako ću se uvijek isključivati, ali malo zato od 100 minutova u editu, tamo ću i ubaciti ovaj dijel. Malo šugarke. Opa. To je to. Znači, vidimo se u idućoj epizodi. Ja ću napraviti samo ovako nešto malo kodavno da se tu krijem. Ovo će biti ko naša prva kućica. Da stavio sam namjerno, uvijek stavio namjerno. Ono prvih dvije epizode. Opa, stavit ću ovako. Pa daj, brate. Ajde, to je to. Što se tiče ove epizode, vidimo se u vižu. Ja ću završiti ovu kućicu dok uveća ne završimo. Dobro, to je ono, iskopat ću svašta što vidimo se u idućoj epizodi. Ćao!